Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Oheneba boama eye juma e wo Power FM and a Radio XYZ or a journalist. Now why no say or ye NDC journalist. Intino Sebio fa konkwa e na obobo. Or the ensembia atudwa afa eye lewen e na kuma wood for na busuan for men kasa nchen yentie ensema Oheneba boama e de tudwa na ensansomra. Life nankasa itself no eye acting. Enti movie bi ba so ne yesi a friend Kumawood. Emrantie ne maba wa womo ewa santima mu Kumase. Any other areas a woma come ho abomatiko a friend Kumawood. Na prior to 2016, a lot of them eye nuoma boni bebre ewo kureya yetimu Hey, aya nyambra sama hodo ni tie wo wura John Dramani Mahama. Aya campaign hodo ani tie wo wura John Dramani Mahama. Indirectly in a form of a movie. Indirectly. And na kwadwo kasale win. Asi wo ye movie Mr. President. It was called John Dramani Mahama honina kucha picture. Minim mame kura ne papa kura ewu owura John Dramani Mahama. Ana minim honhon kura etinimu. Na se me ya me Oheneba boama mete ya anka bia gate wo kura wonu ho na mapamono. Indirectly emrantie efa kwan so a dangerous campaign. Said Dum Shase Omusini. And it's your John Dramani Mahama. During that time, we making a lot of noise. Many noise against the president. Say, Dum Shaba a go movie. Nana do promise you say, Wabama mu theater every region or Benya theater. So mu for contrast so. A campaign and then ask yourself this simple question, say, where are they? Where are the theaters? Do Shabaye. Sakodia Bonyum. Hello? Sakuma no more light. Also more light, Yana. What the Bonyum? Now, posterity will judge everybody one day. Monsha de yakoso e wo Kumawu movies mo. Sewa. Omwana mayete. Nyampa. Sewa apim. Na mwa kwa ni jamu mayete sana. Hwanya. Ana mkubutu tu. Baba fofo sande. Baba fofo tu. Baba fala butu mapotre wechiri. Na me de wi say wi ase kura me de ne me pese me hunu ne say nyame na atwe yan so ana so kura na ntimi nto na de ha me ne nwansana enwansana ehia emire so ma ze say yada ni Sodom enya se kutu wo hwe se say ensu ato na ensu to gigigigigigi na fifreto na shi wom na bi aso na ni Enuma we amoye ye enamusini no wahia agu kojoto. John Dramani Mahama pensona mu twa CD ayeto. Ene CD kura hu ba bi enam. Owura John Dramani Mahama penso a na dum so gira mu kura. Abusuafo ensemwe na Oheneba boama ede atudwa na Oheneba boama semwa ya mo semu ye journalist na oman na mutimi no
mo pen no kware a ye timamifo no ye be kire mo say Ghana ha enye NDC fo dia Ghana ha enye NPP fo dia wahu kanena na social media eni wona say bio politicians ejimi Ghanaians no sisi mo say social media abanti Ghana youth no mwani ate ye ni abre foken osiden kwadron cancer lewen ebetwa movie ne de wako man pani dada John Dramani Mahama ho ne na akwa picture na woni o man pani dada nka obesa ake no e na fen so kuma woodfo no 2016 ho mu eba no abro man pani dada John Dramani Mahama ye president no mo ye demonstration etiano because of dumso na ende kra na dumso ni ho no mo sini no mo ntwa na wo Oheneba bo ama no wo nte Ghana ana sa wo kasa wonni masema wo ka ana wo so cameras wo so na wo rafi ho sese no nim se kuma wood no nya light ntina wontwa anya se nya light ntina kuma wood no nkoso kuma wood no ebegu ewa abra dum so ewo so no ewa abra kunkum bag ya na den sa de multi tv na de ade ne ba ni se multi tv wo ze kuma wood for no man kasa se nkomo tena se hu se bia direction ne kono yenso yemfa ho mo amfa ne sa ese nke bi omo ye CDB ana omo ye bibi de she multi tv na DSTV bu na de se na be yanka movie ne be ko se Nigeria fu gira wona so wo trust ni 247 kuma wood fu na Ghana movie industry no won hu de wo be wona minti no wan se na movie industry no egu ena obi nya ne sika te se Yvonne Nelson no ye sika no we atwebi na waye ode akọ cinemas wajiniske eguniboto nti so wo ka say ende sininu kra wonta obua but wa hini papo ama yan kasa menchiro why ma adwen say this fu pesa mo benti nsem ho na mo bedi nde no so do ampenda da John Dramani Mahama fa na mende anasa ochina yan jini ntum yan jo ampenda da ntum because obe yo ampenda da na 4 years no enso no unless perhaps obara will be change the constitution no what na so forever and dia but 4 years de yan ntum because obe president da Oheneba bo ma woni de dum so eye wo Ghana ha no ma me kan kire so woni ma me se dum so eku nipa bebre I have evidence proofs dum so eku nipa dum so seye niama na wo kasa kwa out wo kra wo ma light out e dey kra she don wo ira ende bebi ewiase adu bebi ewiase koya light ne di bibia light duma ase wiase ase ne ya da dum so msa for 4 good years no kwa kan mo se ompenda da John Dramani Mahama e kra niama ba nti dum so no omo no mo solve NPP for we don't give a fucking damn se dum so no NPP for na solve se mo na mo solve the enemy say dum so jai drawing NPP era because abroad ompenda da John Dramani Mahama o wuli ya say 8 years or 4 years na Ghana fu yesu dum so say you dum so ese ne ma ekuni pe collapse businesses no ompenda da John Dramani Mahama wante into oba be fia be mu no awu se Ghana fu se bi obebre ya dwen ofem bebre jimi ne do so no o ame solve dum so na Ghana fu ntabo kasa because ompenda say you was short memory sa short memory no and or dey ignore yen sa dum so time na e ba do election time no and or be solve dum so na ya ataba no fi ya jimi na yen jimi yansa na ye hu no yansa so inform Ompenda da John Dramani Mahama mbaba kende anasa ochina Kelvin Taylor NDC bloggers whatever wetin ya we don't hate NDC we love NDC we love NPP because these are two big political parties are really Ghana yenti mi yomu me I love NDC me de bia me ka me yi wo NDC fie mu me when this fear you then not say NPP na be fear ho ti me do NDC but man Ompenda da John Dramani Mahama or da ye hey this is simple question what is he coming to do? He's coming to do this. He's coming to do this. Oh, okay. When you are doing fufu, when you are doing sakra, he's coming. You cannot move the other time. I want Ompenda da John Dramani no by day. On bende, anaso china. Oheneba bo ama nsem hu na wood ni jai. Na dum so in the collapse the dia wo Ghana ha including Kumawood. If you care to know. Hey.